Ngikubingelele ngiphinde ngamukele mbukeli kusimanzo sikulethela zona indaba ezifika ngaso ke isikhathi untethelelo lapha na ke TikTok uMr Habe usekhulume ke amagama ke azokwehlisa ke ulaka kuyena ke umenzi ke umfuka amabizela ke sokhumbula ukuthi ke umenzi ke umfuka amabizela ukhushekele ke umoya ke ngendlela ke abalandeli bomculo kwaMaskandi ke asebemthatha ngayo lapha ke endimeni yomculo kwaMaskandi uMr Habe untethelelo ke ukhulume naka ke amazwi ke ayenduduzo ke noma ke amazwi ke azokwehlisa yena ke umenzi ke umfuka amabizela ke umoya awizwele ke untethelelo ekhuluma naye ke lapha na ke umenzi ke umfuka amabizela ke ebhekise kuyena ngomayelana nesimo ke abhekene naso yena ke umenzi ke umfuka amabizela bese ke bukele ke uyalapha na ke ezazo comment section sizo uvo lakho ukuthi ngabe ke wena ke uphetheni ke noma ke yini ke ongayiphawula mayelana nalo ke udaba lwakhe ke umenzi naye ke lapha na ke uMr Habe siyabonga Habe menzi mfoka amabizela awuyibambela ibambela mfowethu kwayisho ludubula amaqedwe wayiphumulela hawu madoda aphumule ngokuthula umfowethu wasishiya nefa la kwi-social media kodwa sibambela ibambela mfoka amabizela yabona mfowethu mina ngiyazwelana nawe kakhulu kulento leyo ke wagaxela kuyona kakhulukazi ngiyazi ukuthi iyakuphazamisa kakhulu noma ikuphazamisile kakhulu kulento yokuthi ukwazi nawe ukuzuza leli condom kulento ye-mother of all kodwa ke kunesikhathi la khona ukubona ukuthi ezinye izinto ezabanikazi bazo ngaleso sikhathi yabona ngenxa yokuthi kumsebenzi wakho omuhle mfowethu vele futhi uyalideserve leli condom bekukufanele ukuthi kwenzeke lento eyenzeke kuwena uphazamiseke kule yanto ukuze kungenzeka kuba ukuze kukwazi ukuthi lithathe ulimit leli condom vele uzolithatha ulimit leli condom yabona ngoba nabangakavoti basazovota futhi abavote ngoba vele umsebenzi kalimit muhle kakhulu njengoba nowakho umuhle so bekuzoba inkinga uma nikhona nobabili mfoka amabizela angikusho kabi lokho ngikusho esayidini lento ekwehlele ngibuka isimo ukuthi vele ukuze kube khona otholayo kufanele kube khona ophucwayo ukuze kwazi ukuthi kuthole lo otholayo ngifisa ukuzalana ke kuwena amabizelo ukuthi lento ngicabanga ukuthi kuwena ibe isifundo ukuthi emhlabeni ungahambi uxolisela noma yini yabona ungahambi uxolisa noma yini eyintweni osuke ume kuzona ziyiqiniso wazi nawe ukuthi ziyiqiniso ungabavumeli abantu ukuthi bakusebenzise ngenxa yokuthi bayazi ukuthi khona izinto ozoyiluza bona banalutho abazoliluza empilweni ungayivumeli lezo zinto lezo sayidini lami ukuba uzange uzuxolise lapha ya because mina ngiyabaza abantu besifazana abayiloli yahlobo abantu besifazana abayiloli yahlobo inhloso mabethi bayakujezisa ngenxa yokuthi wonile basuke bengafuni uxolisa kodwa basuke befuna ukukuthola ukuthi ilaphi la umncane khona la ubambeka khona bakuthola ukuthi into ikhalela ileya wabuya wazoxolisa mawusuxolisa sebeyakutshengisa ukuthi siyazi ukuthi awuxolisi ngokuxolisa uxolisa ngoba ufuna ukuthi uvotelwe uthole le condom bangabe sayenza ngempela leyo nto njengoba ngithi mina leli yaqembu labantu besifazane iqembu labantu besifazane abathakathayo angidlali mangisho njalo laba bantu bafuna ukukuginqa phansi mawusuwile abakusukumisi ngeke futhi bakusukumise akekho noyedwa umuntu wasukunyiswa yilaba abantu besifazane so nawe ukuxolisa kwakho akuzange ukusize ngalutho bafo yabona so emsebenzini wakho kulimazile kakhulu umsebenzi wakho ngoba kukuveze njengomuntu owikho kube waba umuntu omayo ube firm babezokuhlonipha umuntu wesifazane nje mawuke wama uyindoda wamela istory sakho ukunokuthi akuthathe ngendlela bekuthatha ngayo uyakuhlonipha ngoba uyazi ukuthi uyindoda impela uyasimela istory sakho ngiyakuhlonipha ke mabizela ukuthi uyindoda engayibona izithombe ngabona ama-video la ukuthi umuntu owakhetha ukuthi uganwe ngiyamhlonipha ke umuntu okuleso sigaba sempilo ngoba ngiyazi ukuthi kubizana ukuthi umuntu abe yindoda kubiza isibindi sokuthi akwazi ukukhipha yonke into efanele ukuthi ayikhiphe ukuze akwazi ukuthi abe nomuntu wesifazane yabo ngiyasihlonipha ke leso ayizinga angihloniphi izinga lempilo ungizwe kahle mabizela ngihlonipha isigaba
sempilo yakho mfowethu ukuthi ususesigabeni samadoda la khona usunomfazi. So ngiyakuyala mina mfowethu nangelinye ilanga uma ukuthi uyazi mhlawumbe ukuthi uweak uma kuzizinto eziyizinhlamba kuwena ongcono ungangeni kulezo zinto. Uma ukuthi uzongena uthi ungenile kade wazi ukuthi nawe ungenela into eyiqiniso bese uyaxolisa ukuhamba kwesikhathi ungangeni okungcono. Uyeke lethi inontethelelo sime ngento ukuthi into mayiqiniso ngizoyimela ungamane uhambe uma ngabe ubona ukuthi mhlawumbe ngeke umelane naleqiniso enginalo. Mabizela nese mfowethu.